Mugusie. Mwancho muligere bono na ukwandirira ndonse asoberete asema rogoba yabono chinga kichinira nengo kwaligania SMS ya mangana maya elinko manyigati ya retoreto kwaliganira kurwa semwambe ya lengentambe weka chinse chigabono chiyabono marogoba inyera bono litukeli gali tukulia ramisi chitalikisa tumutinyo gatatu mwaka wochiri bubere na merongebere nebere na mangabere kago kolekana nyazimio la umoja niko batare county ya Kisii na bwege county ya Nyamira ayo mona yanda mangina kwaligana nko manya senchira yobo ikiranu nuri tokubwa na nere asomuno abimanyeryo ni gakuruko Joshua Uta ireterane nkuruko Vincent Onyancha. Na ni gotoko ya chaka kurwase kaunti ya Nyamira bwego kumulekera amangana alengete na siasa obomo obwazimio la umoja niko batare kaunti ya Nyamira litukolia lera seganga yoko nekina nkwe ya karebale koko osiobocholi obone bogochiko kolekana omutinyo gatano na gatatu asobocholi obuni go bate abuna nigo bero beretibo ikirano asogochi okora magendero achinsemo ilikonyara gusikense ya Kenya obosio. Lichuko lya lero omuraibwe kiama kia ODM Raila Odinga natarira county ya Nyamira egati abaraiba taranere n'umugabana Mombasa Hassan Joho, umugabana Kisumu Anyang' Nyong'o, umuseneta Narok Ole Kina Ledama, umubunge Suna East Junet Mohamed, umubunge Dagoretti North Simba Arati, umubunge Borabu Ben Momanyi n'abarai bande. Asegeti kya Nyamira primary nateba nachikoleta amagenderero buna ogosira abalemi obochenu na gosira abantu basali kwenyara. Maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Badilisha hii mambo yote, ndio wakulima watapata haki yao kulingana na jasho yao. Baba Kea. Kila Mkenya kuanzia mtoto, watu wazima, kina mama na wazee utakuwa chini ya bima ya matibabu. Sema abarai batene na gukwana ase omusangerekano yo mbamochia omokonyi bo morai wense Dr. William Ruto ase okogenda Amerika kurua ebirero byaye aroro. Amelia kwa wazungu kwa sababu anajua atashindwa. He's preparing ground for violence na kukataa kushindwa. Enda Amerika kule kuona assistant ministers kuanza kulia kule ate uchaguzi inaibiwa. Uchaguzi hakuna mtu akona haja ya kuiba. Mbamusaba omorai bwe kyombe kya Kalonzo Musyoka abwaterane nabo ase ata Biamono mulikito kurase kaunti ya Nyamira Job Mahangi hasoroboche rwa senchira ayobo ikiranu chinga kichubo igo azimio ni go bakolesa bali yabo oika ase kaunti ya Kisii ase obakora na amenyibe kaunti yuna kwabori abanyare kwabwatsia asoboche lebo nebo gochigokolekana omutinyo gatano na gatatu bagokwana imeye kaunti ya Kisii nigo barokana komochia omokonyo muraiwe nsabo igore muraiwe kiama kia UDA William Ruto na boigono muraiwe kiama National Congress ANC Musalia Mudavadi ase
ensiganga yabo yokogenda sense ya America nigo babo bodi babira bukoira na iga sense ya Kenya eli banyale kweliga lichikura asobo chori bonene boli busio. Once to every man and nation comes a moment to decide, then it is the brave man chooses while the coward stands aside. Ama sivyo? The coward ni nani? The coward ni nani? The coward ni nani? Tumemfinya kumfinya. Hawajasikia hiyo? Tumemfinya. Ameenda Ulaya. Amechukua milioni 107 pesa ya wananchi. Akabeba wenzake. Akaingia ndege first class paka Amerika kwenda kulalamika. My friend, kura haiko Amerika, kura iko hapa Kenya hapa. Yule jamaa anaitwa Ruto alianza kucheza mziki, akaweka climax ya mziki kama mziki haijaanza. Sasa juzi baba pamoja na Uhunye na wale watu wengine wa Azimio wameanza tu kidogo, akapanda ndege akaanza kwenda kulia huko Amerika. Jamani, hebu tumwambie Ruto mambo bado, mambo bado, mambo bado. Ruto mambo bado. Baba ndio ameanza sahi, na kama ndio ameanza sahi na ndio ameanza kulia kwa wazungu, sisi watu wa Kisii ndio tuko na kura. Wazungu hawana kura ya Kenya. Ruto na Mudavadi, pandeni ndege mrudi nyumbani, mtafute kura hapa nyumbani. Tutaboresha vile vile ugatuzi. Ugatuzi tutaboresha. Tutaleta pesa mingi hapa chini. Kutoka 15 mpaka zaidi ya 35. Itakuja hapa mashinani. Na tutahakikisha kwamba serikali inatumia hiyo pesa kwa njia nzuri. Na gotigara boigo asa mangana arengete na siasa ni gomo yugo yokorakana boigo ase county ya Nyamira koirana goikoro ne libuna bali bakorigiekero kyo governor goetera ase kiama kia ODM ni go bagenderete gosigikania mono asomo yego yo abakaokoreka litukulia lero oroboti rwa senjira yo boikirano magega yo governor we county ya Nyamira musnyaribo konyara chenga kichinkongu okwana na amenyi bensemeyo. Nesabali ya Chakirase county ya Nyamira Maiga ya Azimio la Umoja gotara rogongorogusi ananemeye county ya Nyamira umrewe kiama kia UP yobo igoromo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo niganyora chinga kichinkongo kwanira abamenyi bensemeyo. Kabla sijaongea wacha upuzi. Wacha upuzi. Sasa kabla sijaongea ndaraji okwana ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ekiongozi ebyoto okaniwe. Ya okaniwe. Mwagure. Tigato twara masikani togambe ingendo obisi ganye penya jobisi ganye miaka 100. Ganye miaka 100. Azimio wakora wanomrewe kiama gia ODM Odinga nigo baria bakorigie kirgo kyobo governor Crosse county ya Nyamira goetere kiama kia ODM bagendrete bego ya kerekoko asogo sigikanio gotindi koraji ko bagati ya Timothy Bosire omanyekante bunaliroba na James Kemoni. Ese bonaiga echama ODM na National Electoral Board ya tangasira abandu ba submit ki application cyabo igo nkorengereri bali baroro mono twarokanire James Kemoni na mheshimiwa Timothy Bosire. Abandiki barache na bona baraba tucho inime. Lakini ntugenete na ntuko na kwanera na ntuto yetu kurutera na mangana ntuto yetu nia ya monaki ODM nyole kiongozi abana inchi bamochole tubweka. Egerene nomination ngocha chiro motinyokane chinyale gochunjwa isaba tororo mali nyombe ya ODM. Moni ni gobo igo atogyo musangara kano buli tukulia lero asate abuda na che koina kirere nkonyora chikura chinyinge ase county ya Nyamira. Mwetento batumo yego monene we chama ito ya ODM na Azimio ya umoja wa Kenya ulingega Nyamira. Ingo tebana lero mukutano twabwa tuchire buya twaraki twakaribishiro mugani ito
the Right Honorable Prime Minister. Noyera bo abwatani akorwa asensemeje ananaimeje kaunti ya Nyamira nigo bamwarigania umuraiwe kyamaga ODM Odinga ase kaunti ya Nyamira abanga babo nigo barire ira yogo chikomubwatsia asobo choryo bonane buli bosyo amenye bensemeje bo igomba tigalitamagega asabate amba chikomwa chikuro chinyinge anakorwa ase kaunti ye aseganga yogo chikobo umuraiwe nso gatana asobo choryo bonane bogo chikokolekana omutinyo gatano na gatatu omwako yoiga ko reporter ya Ndizi TV kurose kaunti ya Nyamira ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha na boigo nigo bona amenyi kurose kaunti ya Nyamira bagani obochori bogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu ko ene kibuna ngo korobora senchera yo murembe baukwana maiga yo mujego bwazimya okoleka na ase kaunti yo nigo bagokera goikera na senseme yo na soko mwarigania umuraiwe kyamaga ODM Odinga asinga kibate ambacho kobwaterana bosio ko bochori bone bogo chikokoleka na bwango iga yale sauli papa ale gocha Nyamira baide nasi kitu na ro elinde nchekorora papa aba na ndi ngo sababa saibani to bekire papa chiko na go kigu na ro chindega isatoga tanya korora ibona go kigu yamo itkolia lero etwata koro kia ba Nyamira na kintu bwato bwama to kore chikura chiomore na gotigana na mangana siasa goika sensemende bona bwatani na boigo batene kurwa asechera yabasibo gosekisi prisons nigo batara basubati bali bayibudira bana asenya getali ne yakisi na anene ko ba omoyo aseganga yokora bana babwe kerekelibero beriti gochigo chengera lituko lya basubati ensengima omulike itondemo Steven noroboti rwa senchera yoboikirano ambatukatana goikarituko lya basubati ensengima International Women's Day nige byombe au bigandete gweso kikobasira ababwata niko rukisi prisons bagusangana abangina bayibora rero imenya gitari ya KTRH nigo babasaba kurenda abana babo bya ase chinchera kiraba byoki. Sasa siku ya leo tumeona nasi kama wana magereza tuche kwenu akina mama wale mmekubali kupata watoto, iwe umepata mtoto kijana, uwe umepata mtoto msichana, uweze kumulea kwa usawa. Usicho ukasema kwamba mimi nilikuwa nafikiria this time unapata mtoto kijana alafu moyo wako usononeke. Nigo babasaba basubati konyara gwetu mase bintu biri byonsi bagokora elio kwegendereri. Nasi wa mama wacha tulee watoto wetu katika njia ya kiungu. Tutakapowalea katika njia ya kiungu tutakuwa na familia na tutakuwa na kanisa na tutakuwa na taifa. Aso musangerekano uyu nigo basaba abantu bonsi kokokera abasibole ko ruchichera asengenjo nigo baira maigiri amaya akuba onjoreri chimbu chiabo bosi bweri tukelirya basubati chumaine gocha nigo bona abantu basabiri ko basikana ko basira bangina asama onjori bakoleta ase binyoro. We are equally the same as first class citizen. Watu nambari moja, mama ni namba moja. Na tunaambiwa ya kwamba unaposomesha mtoto msichana umesomesha taifa mzima. Ginko report reta senikia Ndizi TV retaliane Ndemo Steven. Mbia muno mulike itondemo Steven asorobo chirwa senchira yobo ikirano bono gotigana na mangana yogo jikonyera lituko lya basubati ensengima tumulekere boigo ekere ensengima yana gochengera lituko lyoko igwa ekero kiri abanyagetari bono beso kirina gokwande nganeyo asabate abuna abantu batakonyora maigo na kibante kwerenda anene asoko nyora lituko liga lyarenga lituko lyogotaigwa ose abantu gotaigwa ase ense ya Kenya muno chinse chinde. Abantu bonse pimba wente batebiwe amatabo na kibatagete banyarende na kiago konyo bali batari koigwa igose abagusiba itoki ase bamya tonsipi manya banyagitari mbarobo koigwa ase nyagitari yetu ya Nyamira ne ya Bosongo igonda bwense obwato mochando bwa mato koigwa acharigererigwe nabo konyi nabo gotoka aina kitoko renda amatoito erindeta okoigwa ngotwerera
Aserero kaunti yaito ya Kisii na Nyamira etuachamu gase KTRH kororanga ina kitogo tebya bananchi baito na mono abafanyikazi baito ba afya elinda tonya kubwaterana asokonyora abantu ababwate emechando ya okoigwa na kororanga twaba orokereri ese bakonyora gokonywa igoro yo amarwaire ya mato na korwa mariogo na kurwali igo asaba minto bali babwate emechando yo asinyomba cheito batebereri bache erinde tonyare ko barwali na baro banyare ko bwaterana na bamwe abasogo kwana na gokora amagendero yensi yaitu na gotigana na yuekero kelibono siasa gendrete korobiri gwaseganga yo kweligere chukura kurwa sensemu aona abande kwebwatania mune byama binde igobono mugusibo igase migokone kingo so arase kiamo se byama birachi ko bakonya na kubwatana byama binde aseganga yo chukarania magendero asorgongo rwagusi ndubuno mugusi ori twarugusi twacha isege tipatie twasoireme tubwaterane torosigusi yaito ekyame kendoro chibuna keleme azimio mwakaraira Amoro Odinga tumubwatesie aire kerogeke egerne ntu mugusi tukikonyore gento kurwaria abantu bito barire ari buna njebona abantu bana babironga bakorera babwate para nyagitari teri birongo biongozi byaso iroro mbiana mbiriko bakonya amana baito mbiriko anda skuru paseri sinchiyo chipaseri sechigocha chiagende mibuko y'abantu igobone gento buna kinche buna ntagete abantu bana babirongo murigererie amore biongozi magojora yakurire ngo muntu nkia kwa kuru mubukoye okugorusiri ngamuzini yakonyo moyo ekerokonyo moyo ne kura yokwonia egere gochibostiro chikonyora kenda asubuge mabwao igo ligereria biongozi magojora egere birongo yite na gusia itengima onjoreri egere tonyora abantu beto basoma zikuru abantu baito banyora nyagitari bagenda buremi mbororo buremi obule bwachire igoro tornga echa mwako rero Amoro Odinga gakoira ntonyore obuyombwira nese na boigo hamatuka make maigaye kiombe kia abantu bali batamwigeneti nyasaye kumulikira liuko mwaziri wa isemi Professor George Magoha ase kiombe kibono kiageneti ya masabo tabasa kolekana chiskuru nigo mwaziri boneso kirina ukwane ngane yasarokane komo kiombe kyo nagote abuna abana goikabasabirwe aseganga yo kweligani ane bali wachokara matemo wa manana KCP na boiga matemo ya KCSE. And you have reminded me about something. Atheists are telling me that I should stop prayers in schools. They should go straight to hell. I am a believer, and we must encourage children to pray, even before exams if they can. We must pray. The kind of praying that we have stopped is prayers coming from outside. Because in those prayers coming from outside, they also carry other things to come and confuse our children. Are we together? So prayers are thoroughly encouraged. And let the others not think that we don't know what we are doing. We must continue praying. Na boigo ekiombe keria geteneta abantu bale nobole mani go babori okobeka emerobiryo elikonyara kulikiana goikerania abarai bali barachi ko bakorera aseganga yokonyolengeri yabo ya kirali tukuna boigo asokonyara gokonyeka kiombe kiboneka gyatebire buna abantu abange bali nobolema babere bagochandeka zamatuka manga sabanga wabatali kunyirwa egaragari batebire buna serikali enyale kobeka libaga lyabena na kulikorera meremo asa abantu bali nobolema konyara libaga elikonyara boigo kubekera na kuba emirimo abamwabo ni kuuliza National Council for Persons with Disability habari ya registration. Hao watu wengi wao hawana registration cards, na unajua kwao kutembea kutoka ofisi kwenda nyingine ni kazi ngumu sana. Lazima kila mmoja akuwe na mtu mwingine wa kumsaidia. Kama hiyo mambo ya registration ingeweza kuletwa mpaka mashinani, kama hapa Chuso kuna walemavu wengi, kama hizo cards zilikuwa hapa, kama vile unachukua ATM ya bank, unaenda unajaza form na unapatiwa papo hapo. Mtu mlemavu utamuona hata kwa macho. Pengine wale watahitaji barua za kutoka kwa daktari. Wale wako na hidden disabilities wanahitaji confirmation kutoka kwa daktari. Lakini yule unaweza kuona physically kama huyo mtu ni mlemavu. Hakuna haja ya akuwe anaruka kutoka ofisi hii kwenda hii ingine kwenda hii ingine. Kuna watu wanasema wamejaza hizo form mara 5 hata mara 6 na mtu hajawahi kupata hiyo kadi ya ulemavu. Kwa hivyo ningehimiza hizo functions za kupea walemavu
hizo cards zao so that they may be able to benefit from government grants, ziletwe mpaka mashinani, hata ikiwezekana hata kwa sublocation, ndio waweze kupata, waweze kusaidika kama watu wengine. Na gotigana na yubona nde tumulekire nsemende ya siasa bono ababwatana boigona baraibe kyama gya Jubilee Kulose County ya Nakuru igobaga ni umugavana wa county ya Nakuru likinyanjui koirana gocha se kyamekyo maiga ya bwatana na goso gocha se kyama gya Uputu People's Forum egentu wa mochiri na goteba irana gocha se kyama gya Jubilee. Na hata tunataka kuambia gavana wetu likinyanjui aachane na hii mambo ya ubuntu, kwa vile tunamwambia ukweli. Tunataka yeye arudi katika chama chetu cha Jubilee, tufanye kazi kwa pamoja. Kwa vile kama sisi ndio MCAs ambao tuko sitting, na yeye bado ni the sitting governor, na anaelekea mwelekeo mwingine, tunaona yenyewe hapo haikuendi vizuri. Jubilee, mbele pamoja. Jubilee, mbele pamoja. Giu, mbele pamoja. Na boigo omurai bwensengati yabarebali baikirana somusangerekano wa mubwechinse eriko kwanira amangana arengete ebintu bitatanaine gose United Nations Environment Program oyoro musangerekano se bwentunde ye50 egaro chukuligereria na kituranya rokini ebintu bito ane bintu biria bitatanaine. I want to commend and congratulate all member states for the dedication and diligence that you have shown towards prioritizing this real issue that affects our planet. I also want to congratulate the Executive Director, Ms. Inger Anderson, for the fruitful results of this assembly, and most importantly, recognize the implementing and coordinating role that this resolution has placed on you to ensure the modalities of the resolution are actioned and implemented by member states, and we assure you of our support in this endeavor. Na kulikiri boiga manganande harengete siasa omo bwa Kenya Kwanza nigo baire chikambeni chiabo ase ensemo ya Trans Nzoia kokwana kurasa ensemo yuni goba mugania omurewe kyama kya ODM anazimio la umoja hoitabirana amachibu yobo chorio bonene asekeri bate abunambali no kwegena azimio toliko chibuko bwa Kenya Kwanza asobo chorio chokoleka no mutinyo 5 na 3. Ukiwauliza wanasema atapita kura kwa sababu atasaidiwa na deep state. I want to tell you, my brother, you will find that deep state is but a mirage. Deep state but a fallacy. Kwa sababu hao wananchi wakipiga kura, tutawaambia hao vijana mkimaliza kupiga kura, mnangojea hapo kuchunga kura. Ili kura yetu ya Hustler Nation isiibiwe hata moja. Muliona walitaka kuleta sheria ya kuzima taa, wakisema mkipiga kura inawekwa hapo mpaka ibebwe uende kuhesabiwa Nairobi. Tukawaambia hiyo hamwezi. Wangapi wanasema Raila na Uhuru wastaafu pamoja waende nyumbani? Ngonchu muligeli bono hayungati alito batoko kwaliganira nyura mange ninkomanyeka ruchira Grace atochia botuko asenchira yeliwa wali mwenstu abwatirania SMS ya mangana mayanko bakirambia mono ayo muligeli asogo chora ko yatengera korwa Ndizi TV obwansubo mu gusito bwati gwetira sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube na bogotonyora huna Ndizi TV News rito bwatirana asomo na hoimanyerio igakoro kwa Joshua uta wekira utiyanya kiro musumali retirana nkoro kwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire.